Athii aria mekurokaga mawira-ini kuma mwena wa Mwiki matigirwo matari na wa gwika tiga guthi maguru kuona gutire ngari kana bodaboda igwitikagirio kuhuthira barabara ino ya Kasarani guthii Mwiki. Na ithuĩ tutecekagia barabara mundu ena maundu kinya ndagikinya thibitari mundu agithii wira maira ni mathukite fea ni thina hai. Mimi nilikuwa shughuli kidogo asubuhi, sasa ndo naenda kazi, kukuja nakuta magari zimevuka barabara yote, kwa sijui nitafanya namna gani. Sasa nitapiga simu kazini, sasa niombe msamaha sababu hakuna otherwise. Tumetembea na mguu kutoka Roysambu, hakuna gari zinapita. Nataka kuelekea njia ya kwenda Kayole, mpaka hakuna gari, pikipiki pia zimegoma raundi hii. Ni mamenereria aria mahetwo kandarathi ya waki wa barabara ino makiuganira ko kahorana kwa woni wa uria gutagiriire. Moka makeja hanini masoka makasoka magathi magatikani ugo marima. Ara mekeririe iraka ekeni na kitambo oime marekie kuma Kasarani gukinya Mwiki ni ambetie kwambuka. Mathina macio mothe marauga ni matumite thogora wongerereke. Rusi ni ha ngari 150 guthi town. Rusi no kale 150 guthi town na handu wa 60 na 70. Urakinya thaa thita cio tuko nyumba ukokira thaa 10 ukainuka thaa thita na pesa nduri. Ndo Mwiki twina ihera inene muno. Mundu araima Mwiki ukanina mathaa mana barabara. Ngari tukarihio 150 magana meri na niria kinya itaroneka. Ene matutu nao maugite barabara ino ikoretwo ikimarehera gitangiko na hathara nene undu uria maugite riu matigukiririria ringi. Tuigire ngari thi tondu wa riri ngari hau rathio igatwa thibiringi mwana nake ni okire ni akwirire ati utira thibiringi niki ukamurania thingire irima tondu gutire kundu ngegera tugwika atia. Magari inaharibika kila saa, spring kila saa, miguu. Ukienda town ukitoka hapa saa 2 unafika town saa 5 unakuta watu wameisha. Maternity ni mbaya kabisa. Kiangalia hapo tunaendanga tunaruka mashimo, unaruka unakata spring, mwenye gari anataka gari ikuwe sawa, umeharibu gari yenyewe. Pesa ilikuwa 40 saa hii ni 70 na 100. Kirudi town hapo unazima gari kwanza utulie. Reu maugite mugomo uyu no uguthii na mbere nginyagia mererwo barabara ino ni guthondekwo na ihenya uturia kwahoteka. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Jane Wambui wa Mwangi.